माने गोतगा मी वडा बावरी वडागन्नवाणी दे हरमफुल के हादिम के मुशीर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आदि सऊदी अरबिया के वजीरों के मजलिस के मेंबर अमीर डॉक्टर मंसूर बिन मुतैब बिन अब्दुल अजीज अल सऊद देंग मी रेगे मी बावा हरकतों के तेरेगा हम मी फाहा कोल्लवे हरकतों के मी वर तफाते की सगाफी कुलवर्तक आदमी की तरह स्कूतों के हरकतों में समा कुरियताने then hevikama kuliwaruge mi harakataki hama komme harakos minwandu hoge mi harakat hoge tereng himanagen kuregen da harakat ekam fa kollan then eki harto hoga mi harakan eki maidan to hoga baba egoton mi faharu mi faharus mi harus mi minwandu hoge mi hevikama kuliwaruge maidan harakat mi kuregen dani jumhuri maidan sarhaduga then mi sarhadda badalairu hama mikama war boda mi rege mi rasmiyata war boda sarhadu tayyaru kurefawani mi almen hama kuda iru ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಂಜರು ತತ್ತಿ ಬೆಫುಣ್ಣ ಹಮೆ ಗೆನ ಸಂಬಂಧಾನಂದಿಂ ಮಿನೊಂದು ಸ್ವಾಹ ಕುರ್ಮಟ್ಟ ಕಾಳುನ್ ಮೆ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿಯದು ಎಮೆ ಫುರತಮ ಹರಕಾತಿಗೆ ಗೊತುಗ ಮಿಯತಿ ಮಿನೊಂದು ಹೋಗೆ ದಿದನಗ ಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಮಿಯದು ಹೆಂದನು ಬಾಬಾ ಫಿಮೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ವೆಸ್ ಶರಫರ್ ಕೊದ ವಾಫಿಮೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ನೆ ಮಿಹಾರ್ ಅಲ್ಮೆ ಮಿ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲ ಮಂಜರು ತಹಕಿ ಮಿನೊಂದು ಹೋಗೆ ಹೆವಿಕಮ ಕುಳಿವರುಗೆ ಮೈದಾನಿ ಹರಕಾತ್ ಮಿ ಬಾಬಾ ಸರಹದ್ದ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಮೈದಾನ್ ಸರಹದ್ದ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ मी वडानवमा मी तयार मंदाती हम मी मंजर तालमिंति बेफन मी अद मी वगोत हम फेंडिगे तिदानी मी रईतुंगे मजली के रईस अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला मी कुलिवर्ता कुरियता मी सरहता वडागेन्नव के मंसरता मी कोमे बेफलकस मी गोत हम वडागेन्नव मरहबा विदालुन कांतता हम कुरियतानी एफहोगा एम फहुं रईस जमहूरिया के देखंबलुं अदि एफहोगा मी रेगे खास मेहमान मी सरहता वडागेन्नव मरहबा देन्नव कुलिवर्ता फेशिगें कुरियतानी दे फहोगा मीरेगे मी हरकत निम्माल मंग हम जैफमी वनी हवा एरू मायका ए अमी कुरिंग निशान देने वेगोता मियदुगे हरकत फेशिगें गोस्फमी वनी दीदने कुम रस्मियाता के अलगुन मेंगे मी जमान तक वंदेंग अलगुन मेंग हम मी दुवस फाहा कुरमुंग अन्नगो कोम्मे हरके वेस्टुला मगे 26 सन दुवस अलगुन मेंग मी फाहा कुरणी एंबे फुरतमा ए दुव हेंदु मी बाबा दीदने कुम रस्मियाता का आदि हासकुंग दुवहं हास दुआए वेस कुरमा हम जैफ ओवे कोम्मे हरगवेस den ege turung hama miedo minwando aguligen eme muhima engar kate gotu meti miedo ndurun bevi minwando ga rasmi jalsa mi jalsa ge me fa kol de kam gotu men fa go ge me de devi dawlatu ge mati veri ize hataru beflaka mi wani arwa fa di fast dollars ha beflaka me gina sarukar gina do khidma korwa fati ekam ga agwazan ko mi ina award de waf me den almen mirege mi rasmiyata balalairu mi do me fa kol de gota mi rasmiyata ki hama mi wara लगदको कोमे हरकस बेविगें दा रस्मियात दें रस्मियातुगे शरफर मेहमान बदालायरो मी शरफर मेहमान वडान नेवुमु एमन फान मरहबा दन्नवाणी रईसुल जमहूरिया के देखमलुं कम फाहा कोल दें हम कुड कुड इरकोलेगे तेरेगा रईसुल जमहूरिया वडान नेवुमु एमन फान मरहबा दन्नवाणी मी सगाफता बे वाजी फन्ना सगाफता बे वजीर आदि हम मी डिफेंस मिनिस्टर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मी मरहबा देन हरकातुगा बैर वडानवाण दियफहो रईसुल जमहूरिया डेलसंग अरा वडानवुमु मी काविस बडीगे सलामिंगे रोम वसुनि हमदी फेनेदो अदे मिरेगे कुरियताने एक मी कुलिवर हरकत का बलायरु का दिवराजे गांव कैडेट कोगे शरफ गे हिंगालुम कुरियताने मीगे तेरेगा मी हिंगालनी मी बैवरिवा स्कूतो के तेरेगा मी हिमनेनी मजीदिया स्कूला धर्मवंत स्कूला अमीनिया स्कूला हिरिया स्कूला ताजुद्दीन स्कूला आदि जमालुद्दीन स्कूला इमादुद्दीन स्कूला इस्कंदर स्कूला कलाफान स्कूला मुहीद्दीन स्कूला गाजी स्कूला रेहिंदी स्कूला हुरवी स्कूला अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल आदि सलाहुद्दीन स्कूल कम फाहा कोलवे मीगे इतुरवे समा तफात एक कुलिवर्ता कुरिय गेंदे बा मिवानी हम जेफे के तेरे के स्कूल को दिंगे आइटम तब कुरिय दाने मी आइटम तो का बैवरी वा स्कूल तो के तेरे के मी मैंने शहीद अली स्कूला रेहिंदी स्कूल आदि इस्कंदर स्कूल का आइटम था शहीद अली स्कूल मी हुशाला दे आइटम भलायरुग मी आइटम का दक्वा देनी राज्य के तारीख के तेरेंग मिनिवंकं केलिगें गोस्वावा फहरतोगा ए अळवेति कमं सलाम कुर्मटका एकी फहरु मतिं कुरेबुनो मसक्केत्ता दें रेहिंदी स्कूल के आइटम भलायरुग मी हुशेल मु फेनिगें तानी ओगातरि मुज्तमय बिना कुरुं ए दुनिया का सोशल मीडिया के एकी एकंकं कुरियदा गय नुवत सोशल मीडिया मीहुं देवी हिफाफवा मिंवर मीहुं के गुळुं कुडवं एकं
බදල් කුරුම්ගේ මි කුරවේ මසක්කෙතවස් කොල්ලවේ මේ හසබුන් අමි අල්මෙන් ෆෙනිගේ මිදිය මි රස්මියාතුක බෑරෝ ඩන්නමට ගරයිතුන් මජ්ලිහෝ ගරයි සබ්දුරහිම් අබ්දුල්ලෝ වඩාන්නවි මන්සරු මිගෙතුරුව සම මේ රයිතුන් මජ්ලිහෝගේ රයිස් කේතුරුන් හම දවදතුගේ වසීරුන්නා මේ සරුකාරුගේ ඉස්ම ගම්තෝගේ බේෆුළුන් මි ජල්සාග මිනෝත මි මෑදානි හරකාතුග බෑවර වඩන්නුම වනි හම ජීෆා දැන් මි හරකාත බලාදාර මි හම මි දුහම් වරගෙන බයගේ ශවුවරිකම් වෙස් ලිබිගෙන්ද හරකාතේ කොම්මෙ හරගේ මිනුවන් දුහ ගුලගෙන් කොරින් මිගෙන්ද හරකාත කිවස් දැන් මි හරකාත බලාදාර ඉදම් කොරිම මි ෆාහකොල්ලි ගොත මි ගෞමි දිෆායි ಬಾರುಗೆ ಮಿ ಹೆವಿಕಮ್ಗೆ ಹರಕಾಯ್ತ ಹೋಗಿ ಇತರ ಸ್ಕೂಲ್ ತಹಗೆ ಮಿ ಕೆಡೆಟ್ ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಹಗೆ ಫರಾತುಂ ಗುಳಿಗೆಂ ಏಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತ ಗುಳಿಗೆಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಿ ಪೆರೇಡ್ ಮಿ ಹರಕಾಯ್ತ ಕುರಿಯ ದಾಣಿ ಮಿ ದೆ ಹರಕಾಯ್ವೆ ಸಮ ಎಮೆ ಫೊರತಮ ಮಿಯತಿ ಹಮ ಮಿ ಮೆಂಡಿಫ್ಗೆ ಗೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಹೆವಿಕಮ ಮಿ ಹರಕಾಯ್ ಮಿ ನೋತ ಹಿಂಗಾಲು ಹೆವಿಕಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಲು ಎ ಹಿಂಗಾಲು ಮ ಫಹೋ ಏಗೆ ಫಹತುಂ ಮಿ ಕೆಡೆಟ್ ಕೋಗೆ ಮಿ ಪೆರೇಡ್ ಕುರಿಯ ದಾಣಿ ದೆನ್ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಂ ಜುಮ್ಹುರಿ ಮೈದಾನ್ ಸರಹದ್ದುಂ ಮಿ ದೆ ಹರಕಾಯ್ ಫೆಚಿನಮ ಸಮ ಮಾಲೆಗೆ ಬೊಡತಿ ಮಗುತೋಗ ಹಾಸಕೋ ಬೊಡತ ಕೊರ್ಫಾಣು ಮಗ ಅದಿ ಅಮೀನಿ ಮಗುಂ ಮಿ ದೆ ಮಿ ಪೆರೇಡ್ ವೆಸ್ ಅದಿ ಹೆವಿಕಮುಗೆ ಹರಕಾಯ್ ವೆಸ್ ಹರಕಾತುಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂ ವೆಸ್ ದತುರು ಕುರ್ಮ ಮಿವಣಿ ಹಮಜೆ ಫದೆಂ ವಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕ ವೆಸ್ ಮಿವಣಿ ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಫಾಹಕ್ ಕುರ್ಬಾಫ ಅದೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಮಿ මිනිවන් දවස් අෆාහක් කරම ගන්නයරක කොම හරිගවෙස් ජුලයි මහගේ 26 වන දවස් මේ ෆාහක් කරන්නේ ඒ ඉංග්‍රීසින්ගේ හිමායත්ක දර්ශන ගන්න මේ දිවෙහි රාජ්‍ය මිනිවංකම් ලිබුණ දුවහක් වාතේ මේ මිදවස් මේ ෆාහක් කරන්නේ ගත නවර සතේක ෆස් දවස් පස්වන ආහාර ජුලයි මහගේ 26 වන දවස් මේ බසුම් ගසොය කරවිකෙන් තියේ ඉතින් රාජ්‍ය කි අබදස් මේ තාරිඛ දිරාසා කරා ෆරාතකම් වෙස් මේ කපූල් කරා ගතක අබදස් මිනිවංකම මේ රාජ්‍යගේ ඉස්ලාම් දෙන් අවුම්ගේ කුරින් වෙස් මේ රාජවතී හම මිනිවන් කවමෙක ගොතුක දැන් දිවෙහින්න බලාර්ගය සල්ගමන හම ෆෙනිගෙන් දාන්නේ දිවෙහින් අමිල්ල වන්තකම වරපොඩ ලෝබි ඒ කුරාකම ලෝබි කරදෙත්ත මිනිවංකම ලෝබි කරා මේ රයිත දිරුලේ අබද සම ඒගොත මේ මිනිවංකම ලෝබි කරා රයිත දිරුලේ ගවමෙ ගොතුක මේ තාරිඛ විල්මරි වෙසදී මේ එහනින් පරාතුගන් ස්වාහ කරවණි දැන් ඉදහ මියදුග මේ බේවිගෙන් දිය ජාසාග දිවේ දවලතුග මතිවර ඉස්සෙන් අරවාෆ් වහතර බේෆුරුන අල්මෙ බාදාදායරෝ මේ එම ෆරතම මේ හිමෙන වඩන්න වණි නිෂාන් ඉසුද්දීන්ගේ ඉස්සතුගේ වෙරිකන් අරවාෆ් හතර බේෆුරුන්ගේ තෙරෙන් මේ ෆරතම හිමෙන වඩන්න වණි ડોક્ટર මොහම්මද් ලතීෆ් आदि एगे तुरुंग देवन बेफले गोतुगा अल्स्ताज इब्राहिम रशीद मूसाया मी निशान इजुद्दीन गे इज्जत गे वेरिकंग अरवाफ मेने मी गे तुरुंग दें मी इजें अरवाफ मेने निशान मुली गे शरफ गे इज्जे कुरिंग अरवाफ वा हुसैन अफीफा आदि हम हेमे हम निशान मुली गे शरफ गे इज्जे अरवाफ वा मोहम्मद मूसा एबस मी दवनी निशान इजुद्दीन गे इज्जत गे वेरिकंग अरवाफ मी हतर बेफलुना मी दिवे दौलत गे मतिवेरी इजें अरवाफ मी वनी दें मिनुंदो ಜಾಸಾಗ ಮಿಹರ್ಕಾ ಕುರಿಯಗೆನ್ ದಿಯೇರು ದಿವೆ ದವದತ ಗೀನಾ ಹರುತಕೆ ಬಂದೆ ಹಿದ್ಮೆ ಕುರವ ಫಾಸ್ದೋಳ ಸಫರಾತಕ ಮಿಜಾಸಾಗ ಮಿವಣಿ ಶರಫ್ಗೆ ಬೇಜಾ ಅಡ್ಡನ ಹವಾಲ್ ಕುರ ಬಫ ದೆನ್ ಮೀವೆ ಸಮ ಮಿ ಅಳ್ಮೆನ ಫಾಹ ಕುರವಿಗೆನ್ ದಿಯ ಮಿ ಫಾಹ ಕಂಗೆ ಸಮ ಮಿನಿವಂದು ಹೋಗೆ ಜಾಸಾಗ ಸದಿ ಗೌಮಿ ಹೋಗೆ ಜಾಸಾಗ ಬಸವಾಲ ವ್ಯಾಗನ್ ಮಿ ಏಕೇಕ ಫರಾತಕ ಮಿ ಇನಾಮ್ತ ನುವತ ಮಿ ಶರಫ್ಗೆ ಬೇಜಾ ಅಡ್ಡನ ಮಿ ಹವಾಲ್ ಕುರವಿಗೆ ಮಿದನಿ ದೆನ್ ಮಿನಿವಂದು ಹೋಗೆ ವಾಹ ಕಳ್ಮಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಾಯರು ಅಳ್ಮೆನ ಮಿನಿವಂಕಂ ಲಿಬುಮುಗ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಏರುಗೆ ತಿಬೆ ಬೇಫುರ್ಣ ಆದಿಯಗೆ ಕುರಿಂವೆ ಸಮ ಏ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಏಕೇಕ ಮಗಾಮತೋಗ ಹಾಸಕೋ ಇಂಗ್ರೇಸಿಂಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ राज्य इंगिरो मी हगीगी मिनिवंकं राज्य होदमटका वरगिन फरातकुं कुरि मसेकत होगे नतीजा गोतुं दिवे राज्य हगीगी मिनिवंकं नवारसते फस्तुलस फस्फण आहारु लिबिगे मिदिय हेनुगिता අද මේ රාජ්‍ය මිනිවංකම් මේ ඉංග්‍රීසින්ගේ හිමායතෝ මිනිවංකම් ලිබ්ම ෆහුව සම මේ ඒකේ කවුමුතක මියොන්න කුළුම් වර පොඩ මේ ෆාහක වෙගෙන්ද මේ එකුවරි ගුළුම මේ බිනා කුරුමට්ටක මිහාතන හම හුරිහා සරුකාර්තකම් වෙස් වර පොඩ මසකේ කොෆ මිවණි මීගේ නතිජා ගොතුන් රාජ්‍ය ඒකේ කවුමුතක සියාසී ගොතුන් අදි මේ ඒකේ මේ දේදේ ගුළුම් තව සම වර පොඩ බද හේෆවාකම් අල්ගොන් මෙන්න ෆෙනිකෙන් මිදනි ඒගේ නතිජා මියදු මියහරකි මි රාජ්‍යයේ මිනිවන්දෝගේ මි හෆ්ලාතක් ගන්නෝනිය මි හරකත්තක් බෑවරු මට්ටක බේරුගේ බේෆුලුන් එම්මෙ ගින එක කවුම්තකුන් එම්මෙ ගින බේෆුලුන් බෑවරි වටාගෙනවා ෆාරුකම් වෙස් පහක් කොල්දේ මිගේ තෙරේක බංග්ලාදේශ්ගේ ખારજી වසීර් වේ සම මි වනි හාස දවතෙන් එර්විකින් මි රාජ්‍ය වටාගෙන් ෆමි හරකත්තක් බෑවරි වටාගෙනවා මට්ටක දැන් මි
मी हरकतग राज्येग तिबि एके गाउमतके मी सफी एकी सफीरुन नादमीगे इतुरव्वे सम एके जमीयतगे बैनलको मी जमीयतके इसफेरिंवे सम बाबिरि वडागන්නවානේ දැන් මීගේ සවබුන් මී කුළුන්ත බදේ කුරුමුගවෙස් සරකාරුන් එම්බೆ බොඩු ඉස්කම මී දෙවමුන් ගෙන්දවණි ගෞමුගේ මිනිවංකමන් හෙව්වෙ සරකා පුරු නාරා ගොත මී ඒ ගුළුන්ත බදේ කුරුම එගොතුන් මේ සරකාරුන් අබදවෙස් ගෙන් ගුළු පාණි Modi's first foreign policy kama Raisu Jumhuria miedo bevi mi first sevana minivandu ha gulikin bevi rasmi jalsagaves mi wani hama takuraru kura bafai rajyen abadwes muhimmawani divehinge maslahata divehi rayitunge mi divehi rajyege maslahata adimige ituran islam deenuge mi kankan kama Raisu Jumhuria mi wani bidalfa almen mi isakorum mi dani mire mi bevigenda minivandu hoge mi hevikama kulivaruga haraka feshmat tayyaru mundaroma mi rasmiyat feshmataka mi wamunda tayyari tadi khasako rasmiyat wadannawa izzeterin gole maulumata salmenti befuna mi dani genisam mi kurin raitunga majli hoge rais abdurrahim abdullah mi wadannawa meni mi mal mi mayadana adiham hemme dawlat ge ehni berim bes wadannawane raisul jumhuriya dr muhammad muiz mi jumhuri madana wadannawa hisabum feshigen mi rasmiyat feshigen dani ehinkamun hama almen mi evaguta hamen hama tibefuna ko studio in mi malumata genesemun dana den almenna mi haraka mi baba tan balala jumhuri madan mi himirge mi dani sarhad himirikfa mi wani dadi fahunde to bodta kurfan maguge mi alat taragi kuri ba hulvige mi die mi bage terega himirge mi dani ehinkamun almenna mi manzartaka balala ro wara furi hama mi maguge ritikam wese bafenigende adiham ehemme mi maguge habatu detto mi fada mi rasmiyate babaeru adi khasako motoked mi annairo almenna fenige mi dani den almenna hama mi minivandoge mi mire mi bevigenda harakata balalaeru hevikama kuliveruge mi harakatuge tereng emme boda fenigen dani dive askariyage harakata adi ege fahun mi ege fahun school toge harakata ka mi adi enunas mi munfi fulumuge dairage mi ekeki tafat harakata mi rasmiyatuge tereng almenna fenigen dani mewagoto rasmiyatuga baver wadanna mattaka mi jumhuri maidana mi wadanna wani dive rajyege raisu jumhuriya dr muhammad muiz mi wadanna vedatto අද මේ ජුම්හූරි මෑදාන බලායරුක හම මේ රාජ්‍යක මිනිවංකම ගුලිෆ ඔය සරහද්ද ගොතුකව සමාර්ගමෙන් නසිව කුර විදාන ජුම්හූරි මෑදාන් ඒ මේ නොවැම්බර් 3 ක හාදසාගව ජුම්හූරි මෑදාන් මේ සරහද්දකේ හම මේ හමලා දෙවන සරහද්ද වාරුක ඒරෝ හම මිනිවංකන් දිෆා කුරමට්ටක හමලාත බදල් කුර සරහ කුරවිගෙන් දී සරහද්ද ගොතුකව සම මේ සරහද්ද සිෆ කුර වෙහෙන්කම මේ හම වර මුහිම් රාජ්‍යක තාරීහුක බලාකම් ගවාන මෙස් වර මුහිම් තනෙක් ගොතුක මේ ෆාහ කොල්ලවෙනි අද රයිසෝ ජුම්හූරි Dr. Muhammad Muiz de Kambalong Mihara Jumhuri Madana Vadagan no Makating at the Bay from the Vadagan Wani Saudi Vadagan Devi mi Rasmiat Sharaferi Mehmana Marpa de Mataka e Fahuga mi Rasmiat mi Harkat a fishing Korea Dani Algon Mehama at the Bay from Nice Abum Huri Hamanzar take this Abagutun Kenestena. adi mi rasmiyatuge sharaferi mehmane gotuga mi bayro danwe saudi arabia ge amir kan alunhama faha kollan den mi ebani fan mi wadannawa ulandu en number izuddin falama mi kar kura hisabum feshigen hama mi माले फायबा वडाने उमायकों इमन फाना रस्मी को तो मरहबा विदालवानी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज अदी अफहो मी हरकतुगे मी अस्करी मी हरकत खास गोतेगा मी रईसुल जमहूरिया मी मरहबा रईसुल जमहूरिया शरफर मेहमान मरहबा देनो मटका कुरिया गेंदा मिहारो मिवणी The Haramfulke Hadim Mushir Minister of State of the Saudi Arabia Wazirunge Majlis member Amir Dr. Mansour bin Mutaib bin Abdulaziz Al Saud mi harakat kuriyata sarahata wadagen fa mi rasmiyat dawat erwiging Saudi Arabia manik pan fonowaf mi wani mi
اسمه شرف الكود مدد ಮೀ ರಸ್ಮಿಯಾತಗ ಹಮ ಆಳ್ಗಣ ಕೊರಿಮಿಸ್ ದೆನ್ನವಿ ಗೊತ್ತಾ ಬೇರು ಗೌಮ್ತಗ್ಗೆ ಗಿನಾದ ದೆಗ್ಗೆ ಬೇಫ್ಲುಂ ಬ್ಯಾವರಿಡಾಗನ್ನವ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎ ಗೌಮ್ತಕ ಒಯ್ ಗುಳುಂ ವರಬಡ ಹಾಮ ವೆಗೆನ್ ತಾ ಕಮೆ ಮೀದ್ಗೆ ಜಾಸಾಗ ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಿಯ ಪಾ ಕೊರೆವಿ ಮಿಹಾ ಗಿನಾದ ದೆಗ್ಗೆ ಮಿ ಬೆ ಏಕಿ ಗೌಮ್ತಗ್ಗೆ ಮಂದೂಬುಂ ಮಿಫದ ಹರಕಾತಕ ಬ್ಯಾವರಿಡಾಗ ತುಮಕಿ ಎ ಗೌಮ್ತಕ ರಾಜ್ಯ ಮಿಯೊನ್ನ ಗುಳುಂ ವರಬಡ ದಕ್ವಾ ದೆ ಕಮೆ ಕಮಂ ಅದಿ ಮಿ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರುಮುಗ ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಿಯ ಅಪದಸ್ಗೆ ಗುಳುಪಾ ಸಿಯಾಸತೆ ಮೋದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪೊಲಿಸಿಗೆ ದಶಂ ಮಿ e polisi beru gaumutakum ves qabul korabba kan emanik fan meni faha koraba fei e gaumutaka ga masakke kurumuga e gaumutaka ves miniwankama ki e komme gaumaka ves muhim echakabba iruga rajya gulu mi badahi kura gaumtar raiso jumhuriya me sidal vis mi israel non ehen huriha gaumaka ga rajyen ami abadus gulun badahi korabba anikama hennama sama emanik fan mi kengulu pa siyasat divehinna gauma iskan devwa gota me gulunta badahi koravigen mi dani enkamun mi hama avatteri gaumtaka adimige iturave sama duniyege islami gaumtaka khasa faha kurave islami gaumtaka mi onna gulun badai kurav mattaka wara podo samalu kame nuniyama iskame de bagen mi gulun badai kurumge masaketa kuriya dakam faha kurave එකතුන් හම මේ ඉදන්ති ෆාහකොරව ගතර සුජුමරක් මියදු ජාසාග දෙක්කේ වාක් පුළගස් මිනිවකම ඉස්තිකුදාලා සියාදතකි හුරිහා ගවමකන් එංහම ගොන්නන්ජේ අග්ගෙකම් වනි ෆාහකොරව මියා සබ මිරස්මියාත තිබෙ ෆුනාමය අන්න බගතුන් තහුනියා අරිස්කුරන් දිවි රාජ්‍යයේ මියදුගේ දුනියගේ වෙස් ෆාහකොරවේ ගදීමී දවලතේ එතකෙන් හා සහරෙවි දිගු තාරිඛිගේ මච්ච දිවි රාජ්‍ය දෙමියොති දිමාවි කොම්මෙ ගොංජෙහුමකුන් අරාගෙන මිනිවංකන් දිෆාව කොක්කෙන් දිවිහින්ගේ මේ මිනිවං දවලතකි ඉංග්‍රීසි හිමාය ලිබිගෙන්වා දවලත එක්කම වෙගෙන්දියයි අශාරසතේක අඩ්ඩිහා හයිවනා හරුග අදි මිකම නිමුමෙ ගෙනවුනි 26 ජුලೈ නවාරසතේක ෆස්තොලස් ෆස්වනා හරු දිවිහින් ඒ තාරිඛුන් ෆෙෂිගෙන් ෆාහග කුරමුන්දා මිනිවං දුහගේ මුනාසබතුක බාවා මේ රස්මියාත වඩාන් තිබෙවි තිය ඉස්සෙතරි එම්මෙහා බේෆුනා මර්හබා දන්නවා Assalamu alaikum. I extend Independence Day greetings to all those present at this joyous ceremony marking the 61st anniversary of the Maldives' independence. The Maldives is an ancient and independent nation state with a history that stretches beyond recorded time. For as long as history remembers, Maldivians have lived and thrived on these islands. We have faced every challenge with resilience and unity. Sovereignty is deeply rooted in our nature and culture. Although the Maldives became a British protectorate from 1887 to 1965, the chapter came to a close on July 26, 1965, when we regained full independence. Today, as we mark the 61st anniversary of our Independence Day, I warmly welcome all of you, our distinguished guests, to join in this momentous celebration. මේ රස්මියත් ෆෙෂ්මුගේ ගොතොන් දිවි රාජ්‍යගේ ගාමී දිෆායි බාර්ග ෆරාතුන් අරුවා අස්කරී කුරුනිහ වඩාන් දෙවුන්ගෙදී දිවි රාජ්‍යගේ ඉස්සතේ රයිසුල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් ගැරිහුන් වරන් අදබ්බරි කමායකු දන්නවා රයිසුල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් लश्करन रस्मी कुर्नीस वदवा हथियार वदवा
එහෙන් බෙෆ්ලොන් ඉෂින්ද වැඩ අනුමත දන්නවා. Ladies and gentlemen, the rest of the attendees can please be seated. Thank you. Laskaran, Watung, awas hingga. මිහාජ පිළිවෙලට දිවිරාජගේ කෞමී දිෆායි බාර්ගේ එනිකම ශරෆ්ගේ හිඟාලුම්ග ලෂ්කරුගේ එමෙ කුරීක එවැනි දිදවෙරින් එතරගේ හිමිරණි දිවිරාජගේ කෞමී දිද ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದಿದ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ದಿದ ಅದಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಅಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ದಿದ ಮೀ ಲಷ್ಕರ್ಗೆ ಮೆಹತರಕಿ ಕರ್ನಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜಿಮ್. You are now witnessing the March of Honor of the Maldives National Defence Force. At the forefront of the procession are the flag bearers. The flags include the national flag of the Maldives, the presidential flag, the Maldives National Defence Force flag, and the flags of 8 services of the Maldives National Defence Force. The commander of the parade is Colonel Mohammad Nazim.
dia finidandavani divihirajege gawmi cadet koge pereda route march mi hingalum ka barwani majidiya school aminiya school dharmavanta school ahmadiya international school muhyiddin school periya school tajuddin school jamaluddin school imaduddin school khalafan school iskandar school rehendi school kuravi school ghazi school adi salahuddin school ge cadetum मिलश्कर के मेहतर के दिवराज्य के कौमी कैडेट को के मेजर अहमद शामुल अब्दुल्ला. You are now witnessing the mascot of the Maldives National Cadet Corps, delivered by Majidiya School, Dharmavanta School, Aminiya School, Hiriya School, Tajuddin School, Jamaluddin School, Imaduddin School, Iskandar School, Khalafan School, Muhyiddin School, Ghazi School, Rehendi School, Huravi School, Ahmadiya International School, and Salahuddin School. The commander of this parade is Major Ahmad Shamul Abdullah of Maldives National Cadet Corps. शुक्रिया इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज. మీ రస్మియాతు గద్దెం ఫిన్విడాండవాణి షహీద్ అలీ స్కూలా రెహెంది స్కూల్ అది ఇస్కందర్ స్కూల్ హుషాళాదే ఐటమే మీ తిన్ స్కూల్ಗೆ ತಿನ್ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ದರಿವರುಂ ಎಕು ಎಕೀಗ ಹುಷಾಳಾದೆ ಮಿ ಐಟಮಕಿ ಗೌಮಿ ರೂಹಾ ಗೌಮಿ ಎಬ್ಬಾವಂದಕನ್ ದಕ್ಕುವಾದೆ ಐಟಮೆ ಮಿ ಕುಳ್ವರುಂ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಹುಣರವೆರಿಕನ್ ದಕ್ಕುವಾದೇನೆ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀಗೆನ್ ದಕ್ಕಾದೆ ಮುಂದಾಣಿ ಮಿನಿವಂಕಂಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ಮಾದಮ ಐಟಕ ಗೌಮೆಗೆ ಗೊತುಂ ಕುರಮುಂದಾ ಉಮ್ಮೀದುತ ಮಿ ಐಟಮ್ಗ ಲವಯ ಳೆಮಾ ಅದಿ ನೆಶುಂತವಗೆ ಜರಿಯಾಂ ಆಕುದ್ದೆ ಮುಂದಾಣಿ ಈಜೆಗೆ ಅಬ್ತೋಲುಂಗೆ ಜಿಕುರಾತ ಅದಿ ಹಂದಾಂ ಕೊದ್ದೆ ಮುಂದಾಣಿ ಮಿಯದುಗೆ ಜೀಲುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾತ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ವಾಹಕ ಬಲ್ಲವಾಲವ್ವ. Presented by 348 students, Shahid Ali School, Rehendi School and Iskandar School students celebrates national unity, the spirit of independence and the hopes of a brighter future. Through song, poetry and dance, it honors the heroes of our past while reminding us of the responsibility of today's generation to preserve the freedom they secured.
Halikongeya hindu dushminun hardiniyatuga amana kule ali nuru heng evidagati ali rasgafanun namfule bali kollumak kurumak gana haturunge lashkaru ebaule fali maru jaha abu tolume viernumedini ekkamfule. Across the seas, dark forces came to steal our land, our pride, our name. Yet when freedom's light grew dim, brave native hearts refused to give in. Shahid Ali's sacrifice lives on in the school that bears his name with honor. The Utimta Kurfanun stood tall, one flag, one nation, defending all. Their courage echoes through our generations, the guardians of Maldives' freedom.
Bastige kankolu takutere, babulali mi malakaeke, astare hendi akhitede, abadaffe verne misaleke, naslung efada tarihuga, nefada devanaka manaeke, asla usula viriveti, mi fahuru veri batalaeke. In a world that races bright yet cold, we trade warm hearts for glittering gold. The spirit of Queen Randy calls once more to open the kindness we have closed before. Randy School now bears her light to choose compassion over might. Look in the mirror, begin today. Let love and respect lead the way.
ವಿ ಅಬದು ಕುರಿಮಗುಣಲ ಕೂಡ ವಿಸ್ನುಂ ಮಿರಂಜೀಲುಗೆ ತೆರೆ ಮೀ ಅದುಗೆ ಸಾಫು ಹಗೀಗತೆ ಇಸ್ಕಂದರಿಯತ್ ತಸವ್ವುರೆ ವಿ ದಿವೆಹಿ ಜವ್ವು ಜರೀ ಕುರ ಕುಲತಕ್ಕಮವ್ವೆ ವಿಕಶವರೆ
Miran zaman fahi fehikura. Hedifo difawa mativare. From grandfather's album, stories unfold of hands that build our days of old. A child now dreams of tomorrow's light, when knowledge and hard work shape the future bright. Iskander School carries that vision high, with fearless hearts that reach the sky, for the best Maldives yet to be, a gift for every generation to see. Kerala Hangurama Kuramu Panyana Gagenduniadi Kamburuge Kaniburi Alifanu Kaduna Bihaliodi Raveria Gemuralikam Lajaha Nalakurehumu Aiterikham Divehimi Bimu Adakadagade Tiremu Andurala Hangurama Kuramu Yana Gagendu Viadi Kamuruge Kaniburi Alifanu Kaduna Bihaliodi Midakka Divehibinde Bahuru Verivi Chalumazi Divehi Watanuke Kabafe Ekiazun Dakani Keseri Kamai Minnatu Gaumekye Bingailuni Divehi Atun Divehi Bahu Divehi Raje Binavi Andukirala Hangurama Kuramu Yana Gagendu Viadi Kamuruge Kaniburi Alifanu Kaduna Bihaliodi Fittaka fitta zaman hai kuriyara mintaka Screen takun dunia bala zamanuge uspintaka Atuke zuan chiluge hituga aumni dengalawa ilmu hodam benunteri Tungenen kuriyara dan Digital vi dunia ka bhavan kulum nivani muasala tumbi pase hadiri ulumuka gulipavani Digital vi dunia ka bhavan kulum nivani muasala tumbi pase hadiri ulumuka gulipavani dug zuan chiluge hituga aumni dengalawa ilmu hodam benunteri ungenen kuriyarada Fittaka fitta zaman hai kuriyara mintaka Screen takun dunia bala zamanuge uspintaka Resort taka office takun dunia fahama kurani Hunaru verivi ki visnumun kuriyara gemidani Fittaka fitta zaman hai kuriyara mintaka Screen takun dunia bala zamanuge uspintaka Atuke zuan chiluge hituga aumni dengalawa ilmu hodam benunteri ungenen kuriyarada
فتن تري بسنون مستقبل جلالهم دكمون أمي دوتكم بلني عزمهم إيجادي هنرهم هنقوم تري برهم فهيكن كنوا هلكن يدري قامو ಕೋಡಿಂಗ್ ಅದಿ AI ಕಾಮಯಾಬ್ ತಂಗ್ ಹೋದಮು ದಿವೆ ಹಿನ್ನ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಕಿಮಳು ರಹುತಕು ಕಾಣಂಗ್ ಹಿಮಿನಮು ಏರು ದುನಿಯೆಗೆ ದೂತಕು ಗಾದಿವೆ ಹಿನ್ನಂ ಹರುಲಾಣ ಹೆಂ ಅಸಕ್ಕದ ಹುನರು ಗರಿಕಂಗ್ ಆಜಮಾ ಗೆನ್ನಾನೆಗೆ ಬೆತ್ತಂ ತೆರಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಗೆಲಲು ದೆಗನು ಉಮ್ಮಿ ದುತಕುಂ ಬೆರೆನಿ ಅಜಮು ಈಜಾದಿ ಹುನರು ಹಿಂಗುಂ ತೆರಿ ಬೆರಗು ಕೈಕಂಗ್ ಗೆಲುವ ಹಲ್ಕಂಗ್ ಎದೆನಿ ಗಮೋ ಜಾದಿ ವಿಷ್ಣುಂ ತಕುಕ ಕುರಿಯರಮುಂ ಹನುವಿಕೋ ದಿವಹಿಸುವಾನುಂದಾನೆ ಹಿದುಮೆ ತಕುಕೆ ಮಗುಂ ಬದಹಿಕೋ ಆಹೋದುಮ ಬಿತರಾಕೀಂ ಪಿಯವಳು ತಮ್ಮೆ ಅವಸ್ಕೋ ದಿವಹಿಮಿನಂ ಫೆವಿದಾನ್ ಹೆಂ ಫಹುರಾಯ್ಕು ಶರಫ್ಕೋ وفتن تري بسنون مستقبل جلالهم دكمون أمي دوتكم بلني عزمهم إيجادي هنرهم هنقوم تري برهم فهيكن كنوا هلكن يدري قامو ಮಿಫಾರ್ ಮಿ ಹುಷಾಳಾದನಿ ಹೇವಲ್ಲ ಬುಡಬರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆ ಫರಾತೋ ಹುಷಾಳಾದೆ ಐಟಮೆ ಮಿ ಐಟಮೊಂದು ದಕ್ಕುವಾದಿ ಮುಂದಾಣಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಕಿ ಹಲೋರತೆಕ್ಕಂ ಬೈ ಮಿಹುಣ್ಣಕಿ ಹಲೋರತೆಗೆ ವೆರಿ ಬೈಕ್ ವೆಗೆ ಮಿದಣಿ ಎ ಬೈಗೆ ತೆರೆಗ ಫಣ್ಣ ಹುನರ್ವೆರಿಕಂ ದಿರಿ ಆಲಾವೆಗೆಂ ಮಿ ಐಟಮೊಂ ಮಿಗೊತೊಂ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾಣಿ ದಿವಿ ಸಗಾಫತುಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಹು ಜಮಾನು ಸುರೆ ಕುಳಿಮುಂದಿಯ ಕುಳಿವರುತ ಎ ಕುಳಿವರುತ ಕುಳುಮ್ಗ ದಿವಿ ಹಿಂದೆಕಿ ಫಣ್ಣುವೆರಿಕಮ ಹುನರುವೆರಿಕಂ ಮಿ ಐಟಮುನ್ ದಕ್ಕುವಾದ ಮುಂದಾಣಿ ದಿವೆಯಿ ಹಲೋರತಗೆ ತಫಾತು ಕುಲತಕ ಏಗೆ ಫುಂಕಂ ಬಲ್ಲವಲವ್ವ. Next item of the ceremony on this special occasion of our Independence Day, we now present a cultural item featuring a performance from Hevalla Boduberu Group. This performance highlights Boduberu as one of the Maldives' rich cultural traditions, showcasing the unity and togetherness of the Maldivian people that has been passed down since the time of our ancestors. It is a cultural presentation that celebrates the nation's heritage and the enduring spirit of the Maldivian community.
Ekuga amandiri ulumen ulunu mage kabafain Ekkuverikang ala kong hinitum muntaza ko Miturunna baddalu kong everinna sallako ತುತ್ತಂ ಕೇವಳ ಕೊಂತಾಕತ್ತಿದಾನಿ ನರಿನೇ ಮಿದಣಿ ಮಹೆಬ್ಬೇಣೇತೋ ಮೇಗಸ್ ಕುರಂಜಿ ಹೇಕಮೆತ್ತ ರಗಳೆ 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 ಕೊಬಾ ಕುದಿನ್ನೆ ತಯ್ಯಾರು ವೆಲ ಫಲಿತ ಫೆನುಗಳು ನೆರೆಶೆಹಿವರು ಕಶಿಗೆ ಮಧು ನೆರೆಶೆವಾನಿ ಫಿಸಾರಿ ಅದುಂ ನೆರೆಶೆಹಿವರು ಕಶಿಗೆ ಮಧು ನೆರೆಶೆವಾನಿ ಫಿಸಾರಿ ಅದುಂ ಮಿಕ್ಕಡು ಹುರಾಸ್ಕೋ ಬಂದರು ಹಿಫಾನಂ ನೆರೆಶೆಹಿವರು ಕಶಿಗೆ ಮಧುಂ ಮಿಕ್ಕಡು ಗೆಲನು ಗಂಡು ಕಫಾಲದೇನಂ ಮಿಯೋಟಿ ಫೆಡು ವೆಸ್ ಉಫುಲಾಲದೇನ ಮಿಯೋಟಿ ಮಿಹಿದು ವೆಸ್ ಉದು ನೆರೆಶೆವಾನಿ ಫಿಸಾರಿ ಅದುಂ ಮಿಕ್ಕಡು ಹುರಾಸ್ಕೋ ಬಂದರು ಹಿಫಾನಂ ನೆರೆಶೆಹಿವರು ಕಶಿಗೆ ಮಧುಂ अस्सलाम अलैकुम रैयतुंगे समालकम आद शरफा एकुणगादिद विहुरिलामिनि वंवया हाद दति उंदगूत कफ्फहु मरुहबा ई देन्नया ಫೆನಿದಾ ಖುದಿ ಖುದಿ ರತ್ತಕ ಹೆಲಿಲಾ ಫೆಹಿ ಫೆಹಿ ಗಸ್ತಕ ಮೂದ ದೊಂಬೆಲಿ ತುಂಡಿತಕೊಂಡೆ ಹಿನಿ ತುಂಬುಂ ಗೆಣುವಾಣಿ ಗೌಮೆ ಗೌಮೆ ನಂವಿದಾಲ ದೀಬೆ ದೀಬೆ ಮಿಯು ಜಾಲ ಗೌಮೆ ಗೌಮೆ ನಂವಿದಾಲ ದೀಬೆ ದೀಬೆ ಮಿಯು ಜಾಲ ಬಂಡಿಯಾಮ ಪತಿ ಫರಿಕಮಾ ದಂಡಿಯಾ ಬಡು ಬೆರು ಅಡುತಕ ನಲ ನಲ ಕುಳಿ ಬರುತಕ್ಕ ಕುನ್ನೆ ಗೌಮೆ ಗೌಮೆ ನಂಬಿದಾಲ ದೀಬೆ ದೀಬೆ ಮಿಯು ಜಾಲ
fawa kame divehi hingu fawa kame divehi hingu fawa kame divehi hingu fawa kame divehi hingu fawa dibe dibe mi ujala आदाबी मिनिबं आजादी आदाबी मिनिबं आजादी आदाबी मिनिबं आजादी आदाबी मिनिबं आजादी दिवहि फजा दिवरनि दिवहि मुಳ್ಳಿ ವಿದಾದನಿ ದೀಬುಗೆ ನನ್ನ ಕಂಗಬುರ ಆಮಿತಾಜಾ ದಿವಹಿ ಫಜಾ ದಿವರನಿ ದಿವಹಿ ಮುಳ್ಳಿ ವಿದಾದನಿ ದೀಬುಗೆ ನನ್ನ ಕಂಗಬುರ ಆಮಿತಾಜಾ ಹಿಮೆ ಬೇ ಮಿನಿ ಬಮ್ಮಿ ಜಹು ಮುಂಗಿಂಗ ಮಜೆ ಅಮ್ಮ ಮಿದಿ ಬೇದು ಫಲು ಫುರಿನಿ ತುವೆವೆ ಅನಾಹ ಕದರಾದಿ ದಯ ನಕಾಫ ಮಚ್ಚಂಗಿಸ್ ಉಫುದಾ आदाबी मिनिबं आजादी आदाबी मिनिबं आजादी दिवहि फजा दिवरनि दिवहि मुಳ್ಳಿ ವಿದಾದನಿ ದೀಬುಗೆ ನನ್ನ ಕಂಗಬುರ ಆಮಿತಾಜಾ آرايات الوطن شكر بروا آرايات الوطن فخر بروا آرايات الوطن روح تروا آرايات الوطن فخر بروا قومي نشان روح تروا آرايات الوطن فخر بروا آرايات الوطن روح تروا
می رسمیاتوگه ام فهو ایتمه گوتوگا فنودان نوانی دیوه راجه که قومی دفاعی بارو مشاله دی ایتمه می دیوه هینگه مینوانکما سیادتوگه دفاعوگه ಹಿವ್ವರುಗದ ದಿವೆ ಲಷ್ಕರುಂ ಮಾಜಿಗ ಕೊಫವಾ ವರುಗದ ಹಂಗುರಾಮ್ ತೋಗೆ ತೆರೆಂ ದಿವೆ ತಾರೀಖುಂ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಫುರತಮ ಹಂಗುರಾಮಯಾಗೆ ಮಚ್ಚ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೊಫವಾ ಮೂಸಿಗಿ ತಮ್ಸೀಲೆ ಮಿ ತಮ್ಸೀಲ್ಗೆ ನಮಕಿ ಮಿನಿವಂಕಂ ಮಿ ಐಟಂ ಹುಷಾಳೆ ಅದಿನಮುಗ ಬಾರವಾ ಗಿನ ಸಿಫಾನಕಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫುರಿ ಹಮಕುರಿ ಫುರತಮ ಬೆಶ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಸಿಫಾಂಗೆ ಖಿದ್ಮತಾ ಗುಳಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಹದ್ದಿಯ ದೇವನ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರಿ ನಿಮ್ಮಫಾ ಮಿ ಗೌಮ್ಗೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ದಿಫಾ ಕುರಾನೆ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮ್ಗೆ ಜುವಾನು. The final item of this evening is a special musical theatrical performance presented by the Maldives National Defence Force. This performance is based on the first recorded battle in Maldivian history, depicting the bravery and sacrifices of the Maldivian warriors in defending the nation's independence and sovereignty. The title of this performance is Freedom. Many of the participants in this item are young soldiers from the first National Service Program who have completed the 72nd basic military training and now stand ready to defend the independence of the Maldives. ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಂ ಹುಷಾಳಾದೆ ಮಿ ಹುಷೇಳುಮುಗಾ ಫಿನಿಗಿಂದಾನಿ ಜಮಾನುಸುರೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಅಮಾಂಕಮುಗಾ ದಿವೆಹಿನ್ ದಿರಿ ಉಳೆ ಮುಂದನಿಕೊ ಮೀಲಾದಿನ್ ಬಾರವನ ಕರುಣುಗೆ ತೆರೇಗ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗಾ ಏರು ಒಯ್ ಬಾರುಗ ದರಸ್ಕಮುಂ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ ಅಗ್ಗದ ಕುರಂಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತ ಮೀಲಾದುಂ ಎಗಾರ ಸತೇಕ ಎಕಾವಿಹುಂ ಎಗಾರ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ದೇಕ ದಿವೆಹಿ ತಹುತುಗಾ ರೆಂದಿಲಿ ಕುರೆಬಿ ಸಿರಿ ಮಹಾಬಾರಣ ಮಹಾರದುಂಗೆ ರಸ್ಕಮುಗ ದಿವೆಹಿ ಲಷ್ಕರುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತ್ತರುಗೆ ಸರಹದ್ದುಂ ಹಿಫಾಗೆಂತಿ ಬಿಬಾ ಹೋದ ಮಿನಿವಂಕಮುಗೆ ಉಫಾ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಹೋದಾದಿನ್ ತಾರಿಹಿ ಹಾದಿಸಾ. The performance by the Maldives National Defence Force depicts one of the most consequential events in the Maldivian saga. Since time immemorial, Maldives has been a proud and independent nation, and our citizens have always lived in peace and harmony. However, in the 12th century of the current era, with the expanding power of regional kingdom, parts of the northernmost atolls of the Maldives were annexed. The performance showcases the bravery and valor of the armed forces of the Maldives, who, during the reign of Siri Mahabarana Maharadu from 1121 to 1142, defeated the foreign aggression, restored the annexed territories, and ushered in a new dawn of independence, peace, and harmony in the Maldives. की फेहिमुतीहा ओमान नल चालु देहूं रोली वयारुगस्न शाला मिहिगैमु बिंग नोडु दोशुगे नल कंफवाला हिता फुरिगें हिफुरे दिवेहि राजे सुलहवेरी अमां बिंग Sugar, pudding, pulela, uletan, masberin, raverin, ekugati begin kiatan. Nethe hitama emirashaku, nethe vedire, nimage fakhuru veri lobo vetivi bivehi bin. Nuviluge falu
ಕಪ್ಪೇರುಗೆ ಪರುತರು ಹುಮಿಯ ಚಾಲು ದಿವೆಹಿ ಕಂಡು ಆಹ ಮೀ ಪಹುರಗೆ ಬುಣೆಲ ಅಡು ಅಹ ಅಹರೆ ಮೆನ್ನ ಕೀ ಕಂಡುಗೆ ದಾರಿ ಪರು ಕಿರಿಗ ಉದಿ ಎಮಾಮಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶಕ ಗುಳಿಗೆಂಬ ಅಹರೆ ಮೆನ್ ಕಂಡು ಫೀನಂ ಮಲದ ಬಸ್ತಿ ಒಬೆನಿ ಪುರಕಾಗೆ ಬಗೀಚಾ ಬಾಬುಳನಿ ಒಮ್ಮೆ ಪರಕಾಗಿರಿ ಹಲೆಕ್ಕೆ ನಲವಿ ಕುಲಾಂತಿಯ ಜಹನಿ ಹೊಡಿತ ತುವಣಿ ಏರಿಯ ಕುರಣಿ ಉಡುಮತಿ ಪಣವೆ ದೋಣಿತ ಕೋವಣಿ ಅರಿದ ಜಹನಿ ರಂಗದು ತುಲಾಶೆ ನೀ ಕಡುಗೆ ಹಯತ್ತ Kafi kafi vang hituga wevaruga pehigendi ummede ahare venge kauma bekolang embessa sate nukure vene andu komme duwahaku ahare mennam magudakkade huriha nurakkale turuga huttu vade adanu kandu numiluge palu kapperuge paruteru खडुगे दारी खडुगे दारी अबद मिनिमम
Igaum difau kurani aharamen neki divehi Abaduves pahuruveri abaduves minibang evela zamanu fashigen annang ay jilu taka leada aharuwagen aharemen gemi sharafu foru kotte mahe aharemen neti hingadane jilu tafaste mundane amavesti vehiraj demi annani aharamenge mididage doshugae minivanka 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 abadam minivanka
As the ceremony comes to an end, I would like to extend a special thanks to the guest of honor of this ceremony, His Royal Highness Prince Dr. Mansour bin Mutaib bin Abdul Aziz Al Saud, advisor to the custodian of the two holy mosques, Minister of State and Cabinet member of the Kingdom of Saudi Arabia. Thank you once again. ಬೇವಿ ಮೀ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಣ್ಣಿ ಮುನಿ ಮಿನಿವಂತ ಹೋಗಿ ಉಫಲ್ಗ ಬ್ಯಾರವೆ ದೇವಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಶರಫಿರ್ ಮೆಹಮಾನುಷಾ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಕಿದ್ದೆ ಕಮಲುನಷಾ ಬಡ್ಯಾಂತಿ ಬೆವಿ ಎ ಮಿಹಾ ಬೇಫುನ್ನ ಬರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ರಿ ಕಮಾಯಕ ಶುಕ್ರ್ ದಣ್ಣವ ಮಿನಿವಂತ ಹೋಗಿ ಮುನಾಸಬತ್ ಬೇವಿ ಮಿ ಉಫಾವರಿ ಹೆವಿ ಕಮಾ ಕುಳಿವರ್ಗೆ ಮೇತಾಣಿ ಹರಕಾತ ಬಡ್ಯಾನ್ ದೇವಿ ಕಮಟ್ಟಕ ತಿಯ ಎ ಮಿಹಾ ಬೇಫುನ್ನ ಫಣ್ಣ ಸಗಾಫತ ತರಿಕೆಯ ಬೆಹಿ ಗುಜಾರಾಗೆ ನಮ್ಗ ಬರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ರಿ ಕಮಾಯಕ ಶುಕ್ರ್ ದಣ್ಣವ ಅದೇ ಸೆಫಾರ್ ಮಿನಿಬಂಧೋಗೆ ಹೇವದುಮಾ ತಹುಣಿಯಾ ತಿಯಹುರಿಯಾ ಬೇಫುನ್ನಂಗ್ ಅರಿಸ್ಕುರನ್ ಬಾ ಜವರಿ ಉಫಾವರಿ ಅಮಾರಿಯಕಂ ಎದೆಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. As the ceremony now comes to an end, I would like to thank His Excellency the President Dr. Mohammad Muizzu and First Lady Sajida Muhammad for joining us to celebrate the 61st years of Independence Day of the Maldives. The Ministry of Arts, Culture and Heritage thanks you for joining us on this joyous occasion, celebrating 61 years of independence of the Republic of the Maldives. Thank you and have a wonderful evening.
yodi Raveriage murali khan lajaha nalakure humu Aitteri khan divehi mi bimu aada khadaga de tiremu Andugirala hangurama kuramu Yana gagendu viadi Kamuruge khani purivi alipanu Andugona pihali yodi කොබා කොතින්නේ තයාරු වෙලා පලිත ෆෙනුවලු वाला Nere shevani fisari azum sejore le ai dalum mikadu huras ko bandaru hifanan mihir barai ko daturu kuranam nere shehivaru kashige madum shebumvaru itana राज्य की फहिमती हा ओमान नल चालू दे हूँ रोली वयारुगस्न शाला मिहिगैम बिंग घोड़ु दोशुगे नल कंफवाला हिता फुरिगें हिफुरे दिवे ही राजे सुलहवेरी अमाम बिंग ಅದನು ಕಂಡು ನೂವಿಲುಗೆ ಪಾಳು ರಬ್ಬೆರುಗೆ ಪರುತರು ಹುಮಿಯೆ ಚಾಲುತ್ತಿವೆ ಹಿಕಂಡು ಆಹಾ ಮೀ ಫಹುರಗೆ ಬುಣೆಲ ಅಡು ಆಹಾ ಆಹರೆ ಮೆನ್ನ ಕೀ ಖಂಡುಗೆ ದಾರಿ ಪರು ಕಿರಿಗ ಉದಿ ಎಮಾಮಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶಕ ಗುಳಿಗೆಂಬ ಆಹರೆ ಮೆನ್ ಕಂಡು ಫೀನಂ अमुरे छोड़ा राजाए मिगदी मीराचे का फैसला साबित हुए दोबारा एक कुआर मुंदाशे अडवाहनी दिवही का दफदाए बाबी मा एक मकुबली कशी बाणे अडु व्यक्ति कम फतुरागने ते तोलुका खोली फाइटू रहिंगाशे अडपद कंदकाशे अमुरे